Bia Kamal Guasame Bana Rach ke we East Africa la we tentaka Africa. We East Africa ke we ten continent Church Africa. Chale East Africa. East Africa is located in the eastern region of the African continent. Wa East Africa jen te Church Africa ka we ten continent Church Africa. Bordered by the Indian Ocean to the east, wajen tiega ke yirashwal ke Indian Ocean mente kuchwech Africa. Michi tetku michi ke her te ke cham te ke chwech. La cham chale west la chwech chale east. Bishu ngajeno en East Africa gwasame jen we to the East Africa can take a church Africa, can we to take a Africa, Google to church Africa. It is typically includes the countries of Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Democratic Republic of Congo. Can we this country? Can we la Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, Somalia, Ethiopia, Eritrea, ke Djibouti, ke DR Congo, ke Democratic Republic of Congo, ken ke wite ka te church Africa. Micha ajiteje no witen continent church Africa, nguka biga chu kwene no Kenya kel, Tanzania teten, Uganda teten, Rwanda teten, Burundi teten, South Sudan teten, Somalia, ke Ethiopia, ke Eritrea, ke Djibouti, ke Democratic Republic of Congo. Tangwa na te mecha lele no dong de chol Eastern Africa kene East Africa. No mecha jijoga no witen teka East Africa, Kenya, ke Tanzania, ke Uganda, ke Rwanda, ke Burundi, ke South Sudan. Micha to kokente omatika Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Congo ba East Africa but micha ole ke Eastern yo but we are Ethiopia ke Djibouti ke Eritrea ko ke na continent chenana meduno ntama kandi actual ke no ke East Africa country ke within continent church Africa bishu kabanono ko bi ngaje no en within continent church Africa awajadien ka wajadien amana dien gwasame. Additionally, sometimes countries like Mozambique, Madagascar, and even part of the Democratic Republic of the Congo are considered part of the broader East Africa region. Depending on cultural and geographical context, the area is known for diverse landscape, including savanna, mountain, and rift valley, and is the location of the significant feature like Mount Kilimanjaro. Can we teach it ke wajashwal ke Mozambique men bon lalar ke noda wekel ke wheat in continent church Africa men Madagascar ba Madagascar kula nana lonka Africa no yo mi jeni wi ka Congo ba la Democratic Republic of Congo bi jigono jen yen kwadan teke pol ke Rift Valley ne ka jen ba wate ke Pam ashit ke Mount Kilimanjaro ne wate ke tin gwasmi ke tada na chimun chikorian da ka je na me shalat can we tin pai kon ke jagwasame wa can we tin content ka East Africa kitin to church Africa mi chai jugo we East Africa kungun bika shula de nono we to tone de kan jilwak mi she gorno de kangach bana nyoko wonyok kamun dana de kon go de kon ngach bu kon nyoko jen gwasame bana gwich ka we ka map ke ka location dan teketin amnen yana magwasame ken ka map mi jen gwije shet ke Kenya jana gwasame Ethiopia jana Djibouti jana ne Somalia de nana te en gwada makeli teken commercial teken ka mishal ke East Africa ke within continent church Africa within church Africa shwala ke di shwala ke Eastern Africa ke East Africa bichu ngajeno Uganda tin Rwanda jatin Burundi jatin Tanzania jatin na bi gwada me Kenya South Sudan Congo janane DRC boki Ethiopia binyo jen ben ka hirshe agwada me kan witi ti gwada me ni kan witen content chalke wona kirti agwada minial wa witi chalke wingane chalke witin teka East Africa na me gorje de yana ngaje met mo kon ngam de dien gwasa me ana te slide dien ten
and me again me for Africa take countries knitting one ke take wheaton one me jine dagi there kujame a cham Africa kujame again kwalichola East Africa nyam da gwas mi ya nos mo ping gwas me again chola sauce mo kula take South Africa na gwas me guru je gwano deri ka ngach deri map deri je study ke deri rod ngi ke je ko de wititi de ta dan let ken ke je deri ka ngach bana nyoko wo kam do dien gwas men ba right ke natin kontin laji Eastern Africa. The people of Eastern Africa. The people of Eastern Africa represent an incredibly diverse tapestry of ethnic shows, language, cultures, and tradition influenced by centuries of trade, migration, and unique geographical features. Alawi dial Kenyan konin shenke Eastern Africa ke shweja Africa wakan culture to goal meneta dan en marken ke je ki tuk to kono right ke ki dorun konin tetin kan duro to ko dur to goal chirgamen chianen gwasamanen ethnics and cultural groups netin de ten gwasame te Kenya netin Kenya tiken ke wheat goal chiga Kenya jan wati go duro shop ke jan ngwana woniam enono bi chunga jeno ke tinken te te chal ke kuyo netin ke luya ke kalenjin ke tu chala masal ke ne dialati ke ne de tenen gwasami ke Kenya mi jene bi ki Ethiopia gwasame bi jogano jan wa ethnic diversity bo lo take do to wanted raid yen take do shop ka jan badak wonyam ka en Ethiopia karwade tv to wanted tin ke ne to wanted tin a shirman ngai jeno tiji gambel te tin nuare to romana tin ta maran tin tiji tigray tin tiji somali tin tine to wanted raid en Ethiopia do shop jan badak wonyam mi jene bi ka Somalia gwasme ko right kon ko wirin kon take East Africa Somalia wikel the Somali people share a common language and religious or Islam but are divided into clan kan Somalia no batiken ka dur baredian dur ken to ka tan duno kan right kan ka tokel ka pal kan lo ka muslim ne Ethiopia raid take muslim ka take Christian ne Kenya ne raidian take muslim ka take Christian ba wajen rena Tanzania take took the chop Korean dangro la durga take 120 ethnic groups to trade take chale Sukuma ke Shaga kene Adza awewe kene dialato dur chop Korean dangro take raid Tanzania mi jene bi Uganda gwasame Uganda dominated by a group like the Buganda Acholi and Banyankole ala kan titi can Nathan do recording to thin, Each group bring its own cultural dance or can do it taken chung to goal ke culture in a goal chung la chunga ke many social structure and goal ke ta dana chen korin ga jambon ke ne Uganda away kelka wirin content shwech Africa tukten kon right now ka kan wirin kon continent ka we East Africa ke we chwech Africa right now think Swahili right now ga Kenya Tanzania Uganda kan gwada waka Democratic Republic of Congo right now iri shirata right ka think Swahili Kenya Tanzania Uganda ka DRC Congo kan we in country right now think Swahili mijine bi gwasme Amharic ne the right ka the official language of Ethiopia alongside many regional language like Orome and Tigrinya awaro inakake Amharic right nakaja ki Ethiopia karwade dur trade karwajane right ka Amharic lo ngai na Amharic long Amijine wika Somali gwasame primary language in Somalia with Arabic also being significant due to religious and historical ties ala Somalia ne right kan Catholic chali Somalia in Somalia Catholic right kan ja kam mat kan ka tuga Arabic kana widi altin ko kente roi naka mi jin wi ga South Sudan ba ko we kel ka widi ti South Sudan roi natin ka to English kana Arabic men ni long roi naka Arabic gor ka je to English king di ba jan dong la main de tin amo kono ka loku ne shit ka religious ka kan widi ti roi natin ka Christianity kan ji Africa ki widi ni shwech Africa riwdi roi kan ka to I mean la gwadam palgatin
palka la Christiane ka palka la Muslim ni lo madje Christiane kana Muslim ni en witen continent Schweiz Africa bi shonga jinono mi ay joga no en witen continent Schweiz Ethiopia tin Schweiz Africa right kan ka ami lo ko den bi lar no lo kun dangro tegatin te Christiane tin ka Islam ne tin bo kane de todan shalga no witchcraft kene de content yot ke jewal no no na me ajana na gorno de nywaka yakel chanam ben gwasame la cultural practice and tin gwasame you know shit ka ta dan and ta culture ke wa kan de ge music kana dan to goal la music dana twar ka kan shung dana shung ka wa gol kwana dana sham kana ba ka kwanti gol bon tin sham kan ka kan ideality nyok ba kan dikin ke store ke heritage ne te ka la touching ne ken kan ta dan da kwa ken ge kan do dialde tegatin no me akel gorje no jin bi listener bi jagor bar nyaw je kishang radien ane gorje bi nyok kan ni content no ga no de kan social study ma dung grade 6 de kan gode kan ngach ban jik mu radien bi atakamal bye bye